sengkok kantoron paman ini kabar je Matawi ini kapasrah kabet tona kak Matawi wetik ke lar akar je dele bala tore ok ngerem tikel ngerem saketon sebuah Neroy Matawi sumong ke saya buon wih ngerem satu aja nih kak kan ngocak Matawi polong kak Matawi ko pikir kerong kau tanda pada tanda pada lepalana pada banyak Matawi labeng nabas anak pon ajar jajar ka ajar jajar sesebelah tantonan orang jember hati seka dua pon cek agora kak namu cek agora pak dani ajajar cek rakona lepo-lepo norok jepang yeay lepo-lepo norok beranak yeay terus torok langkong bakal ibu dewente dek kameriki sesaket ence mana aku ngeluh kalebun lek apa lihat tompangan ki pak kalebun sudah nan Pak kalebun Kalebun. debente betul pon ongke ring sepona masyarakat satu pente pokok pada eman seka dua nak komantan bunga nak epak ben mak tada pada tada nek ikut tong bodo kerja Matawi ikuati tuan rumah yeay pak kalebun oh iya serak om ke kak sata bener serak bener om ke keruan remat tamu mereka Matawi lompolong bule bentika yeay yeay bisa kaula torek along olong olong ajalut cer agak saleh sesa pisan menengkak senamo bungana tanda pada hey niat tepon pada tepe hey yo 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 tak serapas serama datang kamar gapuro son Kak Matawi Mak Wati Clara Karja Clara naga bunga apa milik pas kesana marga buro semar misa edingan rak sempak nemu buset yeay yeay Kak Sat Namunis Mania
rombongan ya. Kak Mat Awi tanto arasa kelarana gak sotek nusantara nabe boleh pura pada gotong royong ngambut kawi dek rokok sajenane Kak Margapura komplit esuteng benusantara sepan mapan Awi se onjeng beni se geuge se ngatek anak sedua terpada isto amin terpada isto asal le ci ese yo mak oleh tak kerepek-kerep kerepek-keran Awi Kak Satnamu Eko jak bisa mak oleh tak kerepek-kerep coba kau ulangi remoji Kak Sakti Mat Awi putrana sampian tertolong sati orek sepen agak sele lamun akan deha Mat Awi bensat iya ponakan beri pesele kuada ngajukan Margapura najakana bunga famili betul Kak Mat Awi harga puro semar semar hey putra sedua terpada ASO aja kesampian eka puli punya wati asaloy hey hey yo yo ye caluk Arwasote Nusantara rekod Sadajana pun pada Nyonya Wati suwe arah jamu wah gede saya ya Putra sedua Samakin pun pada Esto Saumurna terpakuna eka akti Edi dalam karya Terpakuna eka Laskar Besar Wati Ketang Raya nyambut gawe wi Kak Mat Awi lek ane kok pada jas celeng jak ikos jak sapi sana Kan seragam pada karena sepaham. seneng cuma putrana sampian terpada tolos eman Kak Mat Nengok bakal ibun mas hoya lekung beren sangon tokon pada nongke pada ngerem jalalet
Bagus. Terima kasih. Dek kalau boleh Mabunga dek Matahawi ampun bersatu di atas panggung Margapuro.